Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite, malo drugačiji video, jer danas vam moram odgovoriti na jedno pitanje koje me stalno pitate u komentarima i u porukama. A to je pitanje vezano za moje naočale. Ali, prvo ljudi, čaj. Savršeno. Pitanje vezano za naočale, zašto ih stalno nosim, zašto ih nikada ne skidam, zašto su uvijek prisutne u videima, live-ovima i sve mogućim. Jesu li one samo modni dodatak ili tu ima nešto više? Ne. Naočale nisu samo modni dodatak i nisu tu zato što mi prekrasno stoje, mada morate priznati, šalim se. Da, nisu tu kao modni dodatak. Razlog zašto nosim naočale je to što imam strabizam. Točnije, lijevo oko mi bježi u stranu. I ne, to nije ništa strašno, nije ništa opasno, ali to je nešto što mene prati od djetinjstva. Zapravo od kad sam imala 1 godinu, dogodila mi se ta nezgoda gdje sam pala i polomila sam arkadu. Kao što vidite, ovaj ovdje ožiljak. I kada su me šili, od te traume, bila sam mala, doslovno sam imala 1 godinu, od te traume mi se ukočio očni živac i od tada meni lijevo oko nekad bježi u stranu. Kažem nekad jer ne bježi uvijek u istoj mjeri. Ovisi o tome koliko sam umorna, ovisi o stresu, o danu, o poziciji Merkura u Veneri, šalim se, ne ovisi o tome. I sada tu dolazimo do naočala. Naočale sam stavila jednostavno zato što se osjećam sigurnije i ugodnije pred kamerom, pred ljudima, pogotovo kad idem raditi. Svi znate da se ja bavim fotografijom, da sam ja fotograf, fotografiram vjenčanja i krštenja. I iskreno da vam kažem, navikla sam se. Nekako mi se čini kao da su se i ljudi navikli na mene sa naočalima i da su jednostavno u nekom momentu i prestali primjećivati. Da kad bi skinula naočare, ljudi bi rekli, ko si ti? Kad sam bila manja, nisam se uopće obazirala na to koliko mi bježi oko, djeca su znatiželjna, nekad kažu svašta, ali nije da me to puno doticalo. Ali onda kako rasteš i sazrevaš, postaneš svjesniji sebi i svojih nedostataka i jednostavno nisi zadovoljan. Nije ti lijepo ono što vidiš. Dugo sam razmišljala o operaciji strabizma koja bi vratila moje oko u normalu. Kad kažem dugo, doslovno par godina. I nakon dosta razmišljanja i čitanja o tome, odlučila sam se upustiti u to. Trenutno sam u saradnji s klinikom Svjetlost iz Zagreba i skupa s njima ćemo proći detaljno kroz cijeli proces. Od pregleda, operacije pa sve do oporavka. I naravno, ja ću vama sve to snimiti i skupa ćete prolaziti sve to sa mnom. A ja se ovim putem želim mnogo zahvaliti klinici Svjetlost i cijelom timu. A vama, dragi moji, hvala što ste pogledali ovaj video, hvala što ste ostavili like i komentar. U narednim videima, kao što sam i rekla, proći ćemo detaljno kroz proces operacije, kroz proces oporavka i svega mogućeg. Doslovno već sutra idem kod njih na pregled i ja sam tako uzbuđena, ljudi, ja vama ne mogu opisati. Doslovno jedva čekam. I kad gledate ovo, ja sam obavila i pregled, i put u Zagreb, i put u Zadar natrag i sve moguće, ali ljudi moji, ja vama ne mogu opisati koliko sam ja uzbuđena. Doslovno ovo, ne znam kako ću zaspati večeras od uzbuđenja. I ne zaboravite obavezno zapratiti me na Instagramu jer će tamo prije YouTubea i prije svega prvo objavljam tamo. To je to, ljudi, ja vas pozdravljam i mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Što ćeš reći? Jej! Kaži pa pa! Pa pa!